sramota je sljedeće, što neporažena vojska i policija, ali obezvređena je, povučena je, prepuštena srpska teritorija. Ne, ja sam se prejavio, nemojte molim vas. Nećemo ovdje slušati... Dobro, dobit ćete reč. Nećemo slušati cijelo vreme polemike Perišića i Šešelja. Njihovo vreme je prošlo. Nismo ni za Perišićevu opciju... Molim vas. Izvolite, imate... Nismo ni za opciju takozvanih srpskih radikala, koji svaki mogući moment koriste da sve što je dobro urađeno u ovoj zemlji, kažu, znate, mi smo bili u vladi Republike Srbije, mi participiramo u vladi i to su naše zasluge. Kad je nešto urađeno loše, a ako ima nekih propusta, jer nije nam socijalna situacija ružičasta, nije nam ni ekonomska situacija ružičasta, imaju zato razlozi zašto to tako nije, onda svaljuju na koalicione partnere. Tako isto za Republiku Srpsku Krajinu. Ko je izdao Republiku Srpsku Krajinu? Pa izdali su Rade Leskovac, vaš član Centralne otadžbinske uprave koji danas živi u Zagrebu, koji je bio ubačen i kao tajni agent Hrvatske obavještajne službe. To vi dobro znate, gospodine Šešelj. Pa sada ste Radu Trajković, koju ste toliko hvalili, vašeg dojučerašnjeg ministra, znate li gde se nalazi? Sa Kušnerom vrši etničko očišćenje srpskog naroda i ostalog nealbanskog življa. Zajedno sa Kušnerom, zajedno sa Tačijem. Pa nemojte vi držati nama lekcije ovde o moralu, o poštenju. Ako se slažemo oko demokratske opozicije Srbije, izdajničkih snaga u koje je nažalost upao general Momčilo Perišić, možda on nije ni svestan toga. Možda će on da se vrati, ja mu pružam šansu večeras u jednom neposrednom dijalogu. Ali molim vas, i vi nemojte da držite lekcije iz dana u dan. Optužujete ljude, optužujete vlast da je izdala Republiku Srpsku Krajinu, da je izdala Republiku Srpsku. Pa sve je to stvorilo upravo ova vlast i ovaj narod, zahvaljujući odvajanju iz svojih usta, kako reče gospodin Jovanović, da bi se spasio srpski narod. Tamo gdje su srpski radikali, tamo više Srba nema. Vi to dobro znate. Ja vam garantujem da vi niste bili u vladi narodnog jedinstva, koja je bila vlada po meni narodnog nejedinstva, jer ste vi u njoj bili. Jer vi, da bismo mi danas daleko povoljniju situaciju imali na Kosmetu. Vidite šta ste vi napravili, pričate o obnovi. Pa šta ste vi ulagali u obnovu zemlje? Ulagala je država, entuzijazam, radne sposobnosti, stručni kadrovi su bili iz Socijalističke partije Srbije, iz Jugoslovenske levice, da budemo realni. Vi ste obnavljali jedino časopis Velika Srbija u cilju povećanja broja stranica Velike Srbije. Pa ne jede ovaj narod Veliku Srbiju, ne živi od Velike Srbije, od vašeg časopisa. Odakle vam novac za štampanje tog časopisa? Je li bolje bilo da taj novac date u fondove penzione, da date u socijalne fondove, za dečije doplatke o kojima pričate? Je li bolje bilo da ste ratne vojne invalide podržali sa tim novcem koji štampate, a besplatno se deli Velika Srbija? Zamislite, znači, ulog koliki je da bi se tako bacao papir, a papiranje nemamo dovoljno. Znači, vi pravite štetu, vi ste nacionalni štetočina i vaša partija je štetočinska partija i štetite nacionalnim interesima. Vi ste, evo i ovu mučenicu od Radio Televizije Srbije, koja je bombardovana tako zločinački i mučko, koliko je stradalo mučkih ljudi samo. To je nenadoknadiv gubitak, materijalno, tehnička oprema je stradala i nju ste prevarili, kako smo svi čuli, za 42 miliona dinara, da bi posle vaša dva člana glavnog upravnog odbora Radio Televizije Srbije pobegli da ne bi platili dug. Pa vaš savezni ministar pravde Petar Jojić je uzeo kredit od savezne vlade, to je sramota i za saveznu vladu. Da takav čovjek sedi svojevremeno optuživan za krađu građe na Zlatiboru, kad je bio policajac, pa su ga otpustili zbog toga, to vi vrlo dobro znate. Pa sada je uzeo kredit od 4 miliona dinara za renoviranje porodične kuće u Pančevu. Zamislite, takav ministar nam deli pravdu, pa vama i nije mesto u vladi. Nemojte vi nama držati lekcije. Ovdje držite lekcije ovome narodu, obmanjujete ovaj narod, služite se demagogijom. Vaš program u 100 tačaka, koju ste tačku realizovali? Kažite jednu jedinu tačku da ste realizovali. A kad nešto je dobro urađeno, pa znate, participirali smo u vladi. I dalje participiramo. Kad je nešto loše, ja nisam odavde. Ja, Vojislav Žrža, nisam odavde, to pitajte socijaliste, to pitajte pripadnike Jugoslovenske levice. A to je sramotno, to nije moralno. I više vam ta politika nikada neće poći za rukom, jer ovaj narod prepozna istinske snage. Na pragu smo 21. veka. Veka, novog veka koji pripada novim ljudima i izvornim radikalima. Ja kažem da treba doći do promjena, ali pozitivnih promjena i radikalno izvršiti pozitivne promjene, i to mogu samo mladi, nepokolebljivi, hrabri, pošteni ljudi, izvorni radikali i moderni levičari. Jer budući vek koji je pred nama, 21. vek, pripada
istinskim radikalnim pozitivnim promjenama i levici. Ne samo kod nas, već i u celom svetu. I nemojte nam vi, Perišić, držati lekcije ovdje. Sinoć ste, molim vas, i vi iz Radio Televizije Srbije, jer mi niste pustili danas demanti na Dnevniku, niste pustili, jer već 2,5 godine jedno od najjačih partija, mlađih partija koja je u povoju, u svom razvoju, sada koja doživlja ekspanziju, ne blokirate nas na Radio Televiziji Srbije, zahvaljujući zahtevima Srpske radikalne stranke i Vojislava Šešelja. Molim vas, niste mi pustili demanti, optužen sam za nekakve falsifikate potpisa. Pa, to je notorna laž. To je notorna laž i ja ću zbog toga tužiti, privatnu tužbu ću podneti protiv Vojislava Šešelja, jer je to izgovorio na jučerašnjoj konferenciji novinare, vaša Radio Televizija Srbije to emitovala u sva 3 dnevnika, i 1. i 2. i 3. I molim vas, to su klevete na koje se mora odgovoriti. Evo, sada ste odgovorili. A vidite, ja znam zašto se Vojislavu Šešelju ta reč falsifikat mota po glavi, grize ga savest, jer on je, ja mislim, kuriozitet postigao u svetu, on je prvi čovjek u svetu koji je falsifikovao svoju krštenicu. Pa je pisalo nekada Vjekoslav Šešelj povlaka Hrvat, a sad je Vojislav Šešelj povlaka Srbi. A nemojte zamenjivati teze, ne možete više napadima, što je rekao gospodin Jovanović, vi ovdje teatrom, vi i general Perišić, teatralno pričama velikim želite da zamenjujete teze. Molim vas, ja molim vas, goste, da poštuju pravila. Istina je nezaustavljiva, gospodine Šešelje i gospodine Perišiću. Obe krajnosti ne valjaju. Molim vas, gospodine Obe Vukilić. politike su pogrešne. Jedna i druga. Mogu li ja sad da govorim? Izvolite, gospodine Šešelj, ali zaista molim goste da smeste sve svoje replike u 3 minuta. Ja imam repliku jednu koja će kratko trajati, ali sam primetio da vam tamo ni signal nije dobar, jer nekome 3 minuta traju kraće, nekome duže. I sad sam baš merio kad je govorio duplikat jugoslovenske levice. Gospodine Šešelj, vi ne možete da se požalite na vreme koje vama pripalo. Sačekajte malo. Ovde su Socijalistička partija Srbije i Jugoslovenska levica kao koalicija zastupljene sa 2 predstavnika, jednim javnim, jednim tajnim. Ovaj primjerak koji smo ovde sada slušali je koncentrisani oblik julovske podlosti i pokvarnosti, zbog koji ćete vi pre svega izgubiti vlast, jer kao ateisti nemate morala. Jedan od ključnih momenata u kome ste dali NATO paktu argument protiv naše zemlje je falsifikat izbora na Kosovu 1997. Vi ćete sada tužite novi argument NATO paktu i neprijateljima naše zemlje, jer se spremate na novi falsifikat. Jer vam je Siniša Vučinić dao 350.000 potpisa. Ne, nećemo da izgubimo, ne možemo nikako. Siniša Vučinić vam je dao 350.000 potpisa za Slobodana Miloševića, to je on izjavio, sva je režimska štampa prenela. 350.000 od onih 1.600.000, odmah da skinemo, pa ovo što vam je Bulatović dao 180.000, potpisi se skoro nisu ni skupljali u Crnoj Gori, vodite računa, ovoga puta neće Gelbard da dođe u Beograd kao što je došao 1997. da kaže protiv Šešelja su sva sredstva dozvoljena. Ovoga puta neće biti sva sredstva dozvoljena i falsifikati vam neće biti priznati. A to što isturate ovakve ljude, da iznose laži i neistine. Rade Leskovac je vrbovan od strane UDBE Srbije, a nije radio za Hrvate. Pa je ostao tamo kad je vaša vlast predala Srpsku krajinu. Šta sad radi, mi ne snosimo odgovornost za njega. To nije tačno. To što lansirate preko ove kreature, to će se vama obiti od glavu, gospodine Jovanoviću, i prenesite to vašim partijama. Ja zaista molim goste da se ne Vi ste na ovaj način stavili sve na kocku. Pokazali ste da ste neiskreni u vladi. Sve naše ideje koje su bile dobre provođene su i samo su naše ideje bile dobre. I javni radovi, isplata penzija kroz bonove za struju, isplata dečjih dodataka, pa direktori iz julovskih i SPS-ovskih firmi to otežavaju, i zakon o javnim preduzećima. A to što se trudimo i što ove godine u vladi Srbije traje borba da razvlastimo jul u javnim preduzećima, pre svega u naftnoj industriji, u Srbija šumama, to je ključna stvar, ali o tome će biti govora u sljedećim emisijama. U borbu protiv NATO pakta ne treba ići lažima, neistinama i falsifikatima. Da bi Srbija bila stabilna i da bi se sačuvala Savezna Republika Jugoslavija, najvažnije je da ovi izbori budu korektni, čisti, bez obzira ko pobedi. Bez obzira. Ne sme, sad ste izmislili novi 1000 glasačkih mjesta na Kosovo i Metohiji. Njemu ste dali glasove, mi smo utvrdili,
Potpise sa liste socijalističke partije, to smo spojili svim izbornim jedinicama. To su klevete i nemojte... To ćemo sudski dokazati. To što ste uradili govori da vam planovi nisu dobri, da vam namere nisu čiste, mi smo mnogo velika partija i velika snaga, ne treba da vam smeta, to je dobro za Srbiju, to je dobro za Jugoslaviju. Budite